Mame Mao Akwaba Emfa Umbra Ghana SMTVGH so wofre me adwoa searching ebusuan for me store and no first time I would ehwe me store no was subscribing your notification bell no so for more news ebusuan for hopes na doye o se all mana NPP fo ho entomo omo nso se hopes in NPP fo se hopes in emo mo ho ntomo dia omo nso omo mana ono so ne ho ntono hopes in den same ya betuja omo ama reply yenti nsema ekoso For Hobson Kojo Adoya essay. Wow, about ama MPP in 2028, no. Not just say, what Jane, won't you sue? I was in Adoyana Kayo. I would have go back at your throne, you know. Yay. Hobson Adoya and I catch a gun of woe. So, wow, about Adiama MPP Amano Chrono. Not just a would you own you sue again. Mammy to be check. Man, you will be a managas as a moser. Hobson Adoya. Hobson Adoye. Catch the nipa say. Wa obatu abama MPP no. Na just what be nyaduma. Na sabi o tafrache. Hobson Adoye. Adesa akora wa yehwa. Na esoro asa awano so. Abapa waduane edi a. Aba ne nani ebo ne kayiri. Oma na duane ni bidi a. Echina wa amani bi ani anane soro no na aba. Sa na Hobson Adoye tie. Hobson Adoye every NDC and waba MPP obanya aduane di ya MPP fo hu se adidi brother adidi ku adembone no awode free NDC mo ba ye no ano no oba yusu awo MPP mu ane ye pam no wasa akwane dankran mu ana NDC fo wa mo so de sabe segbad nkuwa no omo de wa mo no o cha o ma de bia o mo mpo aya segbad anu nkuwa no mo pe enji Hobson Adoye segbad ya de na kwese obi atimi da so bi enji ya suma no a kwa kanse mu na no obetena abonten na nka wo Hobson Adoye hwan na bahwa wo so sa NDC amanyoko no kwoto ba ma no wo Hobson Adoye sa ya ka sa Hobson Adoye enko campaign field enko ya campaigner na obi abeka sa tia MPP na Hobson Adoye abeka sa wa wo batu aba Adiama MPP amanyoko no sabe wadwen anya adwuma na so sa wo wadwen ya adwuma NDC amanyoko no a obaka wo mo honsem obedi wo matem ade kire MPP fo no yey odwantra anya wa no wasa kwatena so wadwen no awaye a wo benya atwen ane sabe ano abedi wo bi atem ya no ane say na amen nanka wo bi a as a politician ebedi wo bi atam a sabe wu konkoto Hobson Adoye emom Ghana politics afu na Hobson Adoye nim se sabe NDC fo no wo ma ya na se danka yey NDC fo aye Hobson Adoye se danka enji okwatena aye radio so okwatena TV so a ni ade ahoma so ne na to no asere wasikanso na wo twa no na wo bi de na ebede aye na radio station the TV station na wo kan samunu enti anya wo bi amana ni MPP vo atem se wo bi bedi atam amana ye ya se wo Hobson Adoye sakra tomo kondabe yamva onyawe sakra katenchan awurade alatiawe aya shiada se Hobson Adoye se wo tu abama MPP a sabe na je se wanyusu wadwen nya adwuma yenim say adwen nya adwuma enti yabato wo a wadwen aye adwuma no go and campaign against MPP yey wo a wadwen aye adwuma no sabe men nane akoa yey enguta manfo portfolio na ngwateta politicians achi emma ye mouse kan tu boto mansa no wadidi no abatena se sa me ye dirty works ade ama aye NDC enka yamia enka mia makwa kwati mama nyokuo ade asubantan tan na odi kwadi aye afrafrando achi aye pamwo se wo wosu ane eban a watwen wonim de nyina de sasabe adada ntoma yey why say camelo ena wonam yey why say ostrich wani na tuatua wono sabe asocha adwen a eda wutirim then wanya no to insult the MPPs Hobson Adoye wafanefo yey wafanefo na ya me yasa me MPP fo no they don't talk
na wo sina do ya ne wan say wa no kwatena radio so kwatena TV so to insult to lambast the MPPs yawo Segbed obi atimi da so meze wo sina do ya wa Segbed obi atimi da so mo hwe ne suban what is our frando? Odugosia, Muatuagosia, Odugosia, Muatuagosia. So, Sawate Mantamo, now will be answer when ya busa, when a busa usubai, Nebusa one no say, Mianga Sammy to say. What's not yet? Ain't Timin Nanesek badness so, and ya one wangas and wardrobe. Yea, and was you one will be about no doesn't know Sorco. Oh, Fono. What's not yet? The MPP for Hatem. Yan one is an army. Ya Shiada. Hey! Arafo bidini mamba ko ndriva kabosio nyansa chiame this time around Ozubempa fashion otirimu say said they were promising no and these cases no dey okwa de me mani no 2028 no so say dey beti me ato ba na be case me be case from today up to now okwa 2028 na kasa bato now na wo dey 2028 about wo now kasa na wo na ya wudina so na wa woden nam ho the office obi emefa sika ma 2 minutes obi emfa sika 2 minutes obi emfa 2 now so but trust me nyankopon epese ogu animu ase ntie no 2028 no na de beto ato ntina wo yes adne na abo bia so bewu a opre mind you 2028 ni kware wo nya ano se mpo no wetime be kasa enu no wano na ye enu no na wano ne etinsuo na wo ni dam. I'm telling you, Ozubempa. Me sumi be kesi wa so de mano. Me say wo de menye ka metrim se me no mienu no. Age se ba ku free ho ba ku nku ba ku a enya de e betime gya ntokwa no. Ana wonsu wontimi nkume. Wugina we wontimi nyame foko. Wugina we wuni akota kra ndi me duwe wontimi nyame foko. Yentimi no mienu ni ye ko ni se ya ye be ko se ya na enne Ozubempa nsem bia wakeka no me no be go through na wa hu Jimmy pa onipa omo mtene na ase no Jimmy e fensu ya Jimmy afa de onse asore man na mo majetum se Jimmy se onse asore man mo majetum se Jimmy me bua asore bibie no oti Ozubempa so dem because no ra wo dimu na atem wo wie no ana osan be yimu mafiri mu se mu de munyimi. What is the meaning of that? Metra ka asa sore mana mugu na so obi agimi amanfo se men kasa SK kasa binum omu na agimi mingo kasa bi sen papa na ono asore ne ne dia na edina so dem wo se omu na agimi na wunyimi yanka won nachi wo metra ho so dem ho na betra ho no mo a na oyi nkonya na ate ho enna no kan mbe video na tere ho sanka chawo se edute ma oyi nkonya na eya munya no oyi nkonya kakra na se munyimi ya senka oyi nka mbeka chense bia onyai obi agimi Ozubempa ko dira so dem ebe blage ebe duonum na mu MPP for mpanifo this one in metro di mama MPP for mpanifo wo awunim na be fa telephone ana be test me ana obeka say I know Ozubempa ni jano ana eski no dia me di watem no mba be bodi wa me di watem won we ya wuru mfida me wa betra sei samate safe de mun na mahu okun na me kono se mudi ken jame ana me ne akwa we di sie ni one on one enka ba bi ye beduri ke meduri ye samia wuku wo ye bofo wo ye onkoku ananse wo samia wuku ene sa hwan ni no amodi mo so de a Ozubempa ye munyame na amodi mu manipa nko eso nkodi no samia wuku se wa nya abro na wudi MPP no a wa ye hu nya atwo mu akwase we na edi chi no samia wuku wo wa sori a woko edi entumi na kwase yi wa wo sori a ana na ye ka mo gire so no sa fere mo no ka afere se mu na mahu afa mu nya kofo Yesu ye bejai mi bejai ntokokoro mi bejai ne ho asem ka na maka kokomokon mi ketra ka che mu se sa akwa ye odina we kwase yi woni to me campaign no ye strategy
campaign strategy and what and odi Jimmy me kan uko kan very afro and ni me se obi entesi mate biom menini mi enu ntokwa no obi enyan me kuma ba umia me kuma MPP okay this silent here dia me kuma MPP me kuma ba umia why ya bre hu ne tu amna na mama kwasie ya bekagum akwa influence say wo ye ne campaign din kwasese ma ikokan ana na wo be sore na event event gift wan wani am ya mikro mu ni uman ah wase kopa wo su be mpache ukopa ne chewo se wa ye dey who is he akwa jimi for why na kopa we chewo who is he ye nya obi an kopa ne chewo enipa e wo MPP mu asombo etitiru ni enintim ya wo di kere de Japan na ho na wo do wusu be mpaji na ho me yi kere Japan yeah I'm telling you o so onu so di se hunu but so di nkwasiafo we menu gina ho mu a da be nya kwasia me ni fi wo di kwasia yi e gina ho na di kere Japan gina ho mu a sorry say we di na tem o be ka me 19 ko me di na tem on ka me o so be na ka me adia kwasie we ye no ene kwan wa de MPP na mso no ah 3 years a Christian council so called Christian council no me say se mutena se ya na ye mu bi sore ne kotusha kwa we zu a mu meka ntren se ana ma anye ne ye na MPP for se ye esi akoda o pade kokwa hu a ye tidam na haban na kire no Ozu bempa no ope bibia hu no ba hu yes ozu bempa me kire wo ope bibia hu na wo ba hu yeah sa oji wo di sa so ye powerful we ye so powerful me say ope bibia hu na wo se beka osu wajimi so osu wajimi wo se beka ai na wo ko ina so dem beka ebedi e atem wo di MPP for atem na na wini kan konke mufo no somra mi wi a no maba masamba no so be ba no so sisi a